FDLR ni umutwe witwaje intwaro washinzwe n'abanyarwanda barimo abahoze mu ngabo zatsinzwe arizo Exfal, interahamwe, abanyapolitike n'abandi biganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu birindi rukoreramo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukorana n'ingabo z'iki gihugu ndetse n'abanyekongo bahuje nawo ingengabitekerezo y'urwango rushingiye ku moko. Uyu mutwe umaze imyaka irenga 20 ugenzura bimwe mu bice byo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo, by'umwihariko mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ufite inzego zubakitse muri politike ndetse n'igisirikare. Umuyobozi wawo mu rwego rwa politike ni ufatwa nk'umukuru wawo. Nyuma yo gusoma neza no gusesengura inyandiko zitandukanye zizewe kandi zifite amakuru agezweho kuri uyu mutwe, tugiye kubagaragariza abayobozi bawo n'imyirondoro yabo. Wowe wumva we ntiyahindutse ni Gisafi abayisenga. Niba ari ubwa mbere unyumvise ukaba ukunze ibyo dukora, kanda subscribe ukande no kunzogera kugira ngo inkuru zikurikiraho zitagucika. Mbahaye ikaze. Uyu mutwe wa FDLR ufite abanyamuryango benshi, kandi nk'indi mitwe y'inyeshyamba yose ufite abawuhagarariye. Aba ni abagabo bategeka ibyo bashaka ko bikorwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi biterwa nuko leta ya Kongo iwifashisha mu bikorwa bitandukanye, by'umwihariko mu kurwanya M23. Aba bayobozi ba FDLR bakoze ibyaha binyuranye, by'umwihariko bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Turaza kubigarukaho. Nyuma yo kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, barahunze. Mu rwego rwo kwihisha bahindaguye amazina inshuro nyinshi. Ariyo mpamvu uri buze kumva umuntu umwe afite nk'amazina 4. Reka tugaruke ku bagabo 5 bibikomerezwa muri uyu mutwe wa FDLR. Tunarebere hamwe abari bo n'indi myirondoro yabo. Omega ni generali, andi mazina ye ni Ntawunguka Boniface. Aracyariyo? Yariyo, ari hanigo. Uwo duheraho ni Generali Iyamuremye Gaston. Iyamuremye azwi ku yandi mazina arimo Byiringiro Victor, Michel Byiringiro na Rumuri. Uyu niwe muyobozi w'agateganyo wa FDLR ku rwego rwa politike. Akaba ari nawe perezida w'uyu mutwe, nk'uko byemezwa na raporo y'impuguke za Loni yasohotse mu kwezi kwa 8 2024. Yavukiye muri segiteri Muko, komine Nyakinama, muri prefegitura ya Ruhengeri mu 1948. Ubu ni umuturage wa Muko, akarere ka Musanze, intara y'Amajyaruguru. Iyamuremye yize amashuri yisumbuye muri Collège Saint Andre Kigali. Ajya mu masomo ya gisirikare mu ishuri rikuru rya gisirikare SM. Yaje kuyobora kampani mu kigo cya gisirikare kan Kigali. Ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi mu 1994, Iyamuremye yari afite ipeti rya majoro muri Exfal. Ni umwe mu basirikare bahungiye mu nkambi ya Mugunga ubwo jenoside hagarikwaga, ndetse yabaye komanda wungirije wa brigade ya 5 yari muri division ya 2 ya Exfal. Yahungiye muri aka gace kari mu burengerazuba bwa Goma. Mbere yo kuba perezida wa FDLR, Iyamuremye yabanje kuba vice perezida wa mbere w'uyu mutwe. Yongereza mu Rwanashyaka Inyasi wapfiriye mu Budage mu kwezi kwa 4 2019. Ubu Iyamuremye niwe perezida w'agateganyo wa FDLR. Uwa kabiri ni General Ntawunguka Pacifique. Ntawunguka azwi ku yandi mazina arimo Omega, Murefu, Nzeli na Israel. Niwe muyobozi w'ishami rya gisirikare rya FDLR rizwi nka FOCA, Les Forces Combattantes, abacunguzi. Omega yavukiye muri segiteri Gasebeya, komini Gaseke, muri prefegitura ya Gisenyi mu 1964. Ubu ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba. Yize amashuri abanza muri komine Gaseke, akomereza muri Rwankeri. Ayisumbuye yayize muri Collège Kristu Ruwi Nyanza. Nyuma yaho akomeza mu ishuri rikuru rya gisirikare SM Kigali. Nyuma ya SM yagiye kwiga amasomo yo gutwara indege muri Misiri, mu Bugiriki ndetse no mu Bufaransa. Ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi yatangiraga muri Mata 1994, Omega yayoboraga batayo 94 yakoreraga mu Mutara, atsindwa n'ingabo za RPA Inkotanyi. Uru rugamba yanarukomerekeyemo kuguru mbere yo guhungira i Kigali. Ntawunguka Pacifique ubu ni komanda wa FDLR FOCA. Uwa gatatu ni Brigadier General Gakwerere Ezekiel. Gakwerere azwi ku yandi mazina arimo Sibomana Stani, Julius Mokoko cyangwa Sibo Stani.
ni umunyamabanga mukuru wa FDLR mu rwego rwa politike. Yavukiye muri komine Rukara muri perefegitura ya Kibungo mu 1964. Ubu ni mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, Gakwerere yari afite ipeti rya liyetona. Akaba umwe mu basirikare bakoreraga mu ishuri ry'abasuzofisiye SO Butare, aho yizerwaga cyane na kapiteni Nizeyimana Ildefonse wari umuyobozi wungirije waryo. Bivugwa ko Gakwerere yahawe inshingano zo kuyobora abasirikare bashya bitwaga New Formula, bice abatutsi benshi bari kuri za bariyeri ahantu hatandukanye muri Butare. Gakwerere ni umwe mu basirikare boherejwe na kapiteni Nizeyimana mu rugo rw'umwamikazi Rosalia Gicanda tariki ya 20 Mata 1994. Baramwica. Anakekwaho uruhare mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboye prefectura ya Butare. Ubu Gakwerere Ezekiel ni umunyamabanga mukuru wa FDLR. Uwa kane ni General Hakizimana Apollinaire. Hakizimana azwi ku yandi mazina arimo Amikwele Peak, Adonia na Poete. Ni komiseri ushinzwe igisirikare muri FDLR nk'uko byemezwa n'impuguke za Loni. Yavukiye muri komine Karago muri perefegitura ya Gisenyi mu 1964. Ubu ni mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Uburengerazuba. Hakizimana yabaye mu buyobozi bw'umutwe witwaje intwaro wa Alili wabyaye FDLR, aho yari ashinzwe ubutasi. Icyo gihe we na bagenzi be bari bafite intego cyangwa se umugambi wo gutera u Rwanda bakambura RPA inkotanyi ubutegetsi. Kimwe na bagenzi be bari mu buyobozi bwa FDLR, nawe yafatiwe ibihano n'amahanga. Ashinjwa kugira uruhare mu gutegura ibikorwa byicima abanyekongo n'ibindi bihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa RDC muri rusange. Uwa gatanu ni General Sebastien Uwimbabazi. Uwimbabazi azwi ku yandi mazina arimo Gilbert Kimenyi, Manzi na Nyembo. Ni umuyobozi ushinzwe ubutasi bwa gisirikare G2 muri FDLR. Yavukiye muri komine Rutsiro muri perefegitura ya Kibuye mu 1968. Ubu ni mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaga mu 1994, Uwimbabazi yari umujandarume Rwamagana muri perefegitura ya Kibungo kugeza ubwo ingabo za RPA inkotanyi zayifataga agahungira i Nyanza. Mu gihe Uwimbabazi yageraga i Nyanza, abavandimwe be babaga mu mutwe wiyitaga Dragons, wicaga abatutsi muri komine Nyabisindo no mu bice byari byegeranye muri Gitarama. Uwimbabazi avugwaho kubaha intwaro. Abandi bari mu buyobozi bwa FDLR barimo Lieutenant Colonel Turatsinze Donatien Sacramento Muhonguwe, usanzwe ari umuvugizi wayo ku rwego rwa gisirikare. Niturinda Placide alias Kile Ngoma, akaba umuvugizi ku rwego rwa politike. Fidel Sebagenzi we ni umuhuza wa FDLR n'imitwe ya Wazalendo. FDLR kandi ifite umutwe w'abarwanyi badasanzwe uzi nka CLAP cyangwa se nanone Commando de Recherche et d'Action et Profondeur. Colonel Gustave Kubwayo alias Silikov niwe komanda wayo kuva mu kwezi kwa gatatu 2024. Akongerezwa na Ngabo Glaume alias Baghdadi. Nkuko nabigarutseho, FDLR imaze imyaka isaga 20 muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu ni umutwe ufashwa n'iyi leta cyane ko binakorana. Uyu mutwe wahoranye ibitekerezo byo gutera u Rwanda, gusa bisa naho ari inzozi bigoye ko zaba impamo kuri FDLR. Reka soze ntya. Niba iyi nkuru wayikunze kanda like, uduhe ibitekerezo muri comment section, subscribe yo nizere ko wayikanze kera. Inkuru zicukumbuye zo turacyazibakorera. Uwumvaga we ntiyahindutse yari Gustave Abayisenga. Mugira amahoro.